Hello, tuni KUKI channel vezausi nabon vin lim na hikit novin. Tuni hi tutorial halkhat hin sei witen ti chu tutorial ti jong chu hi chi na YouTube channel banner le logo uploading dan nin sei pi in ken jong heta chu YouTube tha khat nang jala YouTube channel tha khat ka hongin ai wangin banner le logo hi akoi ding dan ka hepoi na ti je wa chu tuni hi chi logo le banner koiding dan chu in sei deu a hi in hi chi apoya poimo a khian khat chun na het ta mai theu hi in a het sa ho chun hi chi video hi skip na bol theu a hi tai izi inam tile a hello ho ding aung ki sei a hi in nang hon a khian khat chun i update mobile na ti jiwin update lo ji a hi po in hi chiwa hi a hello ho dinga hil chet na a hello ho hil na dinga hi chi video ong ki cmg a hi in ni ja a chu a he sa ho chun ananga khian jiwin lang I macha ana sei da jiwin aji chu comment a hoi lo tiang le avet jong he anom ji po in ni ja a chu he sa ho chun hi chi video skip na ki bol theu a hi a in la hello lai ho dinga hi chiung ki sei a hi in a ban le hi chi banner le logo hi ipj a poimo ham iti ai le nangin na YouTube channel chu custom link na ki koino mai le hi chi logo le banner panglowa hi proof na bol pi lo deu hi Google ten hi chi a chu hi chi apoya poimo a hi chalaya hi vele chun ke a hi youtube.com/c KUKI channel te a ki jit hi chi to panga hi nanga jong chu na koino ma hi le hi chi logo le hi chi banner hi poimo a hi chule subscriber jong ngaya aban le na channel jong chu lakhat be a hi ngai a hi a khuti lo wai le chun ama hon proof nan bol pi lo deu a hi je a chu hi chi logo le banner jong hi apoya poimo a hi ti chu a hi in tu ni a hi chi a koi ding dan chu in sei deu a hi aban le nang chu hi ta hi website na hong tieng le YouTube ma na lut tai te YouTube ma na lut nai le YouTube ma chu nanga chu hi chalaya hi iti saying ha chi sign in hung vet ta sign in lo wai le sign in na bol nga hi in sign in na bol tieng le aning langa hi namin a hi lo le na hi chalaya nanga chu logo nai lo ding a hi in hi chalaya aning langa hi chin lang khat bai na mi ding a hi na mi tieng le hita hi option za chom hong ki gol hading a hi in aban le hi chewa YouTube studio ong hina chi the hi chewa chi le chon direct ana lut jeng ding a hi in a hin la chi your channel ti a hi na lut nai le chun hi chelai channel a hi na hong lut ding a hi chelai channel a na hong lut ding a hi in chelai channel a na hong lut ding le hi chewa customization kitina customize channel kitina hi nami ding a hi chewa ong hi khat bai na lut the hi aban le hi chelaya camera lim na jong hi direct ana mi a chewa ko na na lut the hi aban le hi chelai ong hi alut na tamatam a hi a hin la vele chun injoba chelaya ga mi kit lo hen khat bai ga tha lut kit no hitin ka sei chu ne he them na ding ovin hin tha hil kit lang chelaya hi your channel a hi ga lut no te your channel a I lut ting ole achung lang hi vete chung lang hi chiwa hi youtube.com/channel/aban le hita hi ucwepp ham kijit na pol yeng chu ichi to banga pol hai zenga loadinga nanga chu hita hi kichi sela ichiwai vele chon to a hi youtube.com/c/aban le KUKI channel te akijit ta KUKI channel ti akijit hichi to bangai thing sela nangma channel min chu kijit ding na deyai le hichi logo le banner hi apoya poimo a hi is a chu hichi ki koite te ngai a hi aban le I brain hi na khat zong a hi in hichi a chu hichi hoi ki koiding a hi to a hi hichalaya customize channel a hi click ngo hitin hichi na mi tieng le studio a chon hong lut ding a hi ta YouTube studio an hong lut ding a hi in itiam khana nang in direct ngai chawa ko na YouTube studio a chon na lut nai le chawa customization kitina a hi na lut ding a hi in na lut ting le hi chi layout
layout a hi in nangin hi chewa ko naung hi na dei na ki set thei a hi ahin la to a hi a logo le a banner lut na dinga chu chewa hi branding a hi naung lut ding hi na ki branding a hi nang ma channel chu brand na so ding hi je a chu branding na bolding hi je a chu branding a na hong ding a ban le chewa hi vele chun profile picture ki tin profile picture a hi nanga chu chewa hi ma chaum loading upload ki jit ding a hi hi chu khat bei me le chun na file khat hong ki hongen tin file a chu nangin hoilai pe na chu na logo chu na koi ham chi chu select na bola aban le chiwa chu na select zo teng le hi chiong hi akibang bang a hi in ni chong chu chilai khat bei me in lang na upload zo teng le chiwa hi publish na me ding hi publish na bol zo teng le na channel a nungchi ki le chun hi chi to banga hi hung ding a hi tai aban le hi chi na logo pen chu 4 MB noi a hi ngai a hi 98 into 98 a size chu adung lang hen lang avai lang hi zong le 98 into 98 pixel na setting aban le 4 MB noi lang hiding hi chewa chu PNG format a hi lawai le GIF format na bola ta chu na upload thei a hi aji chu hi chu a hi bolai le file new a hi itiam khatna na hon PNG format le GIF format ipiham ti ne het lo wai le comment a chu nen ki do okit lo chun hi chiwa hi PNG le GIF format chu hoilaya ki mo ham tiong chu kan sei pi kit ding ne hi win aban le hi chi banner pa hi a hi ai le chun hi chiwa hi 2048 into 1152 akiti in hichi pixel hi na koi ding hichi dungju ya na set ding na set zo ting le a file chu 6 MB noi lang a hi kit ngai a hi hichi chu na het de a hi itiam kha na nangin hichi logo na koi sa ai lo le banner na koi sa na dei lo wai le chewa ko naw remove na bol thai remove bol lo wa ong hichi change na me ai le chi dungju ya chu a banner rong na khial kit thai a hi hichi idai hun huna ki khial thai a hi ti zong chu iga sai thei kit no hin tin tu hin anoi langai ga veleu han video watermark akitin watermark hi apoya poimo a hi na video khat chu min zong anaza thei a hi in nang phalna beya hi je a chu hi chu bang watermark hi na koino mai le hi chlaya hi na hongding ichi watermark ke pen hi na logo pen chu hi chlaya hong ding a hi vele chun to ong hi chlaya ka logo pen khoi chlaya hi hi in hi chu nangin a chaina pena na koinom le chi pai na select ding itiam khana nangin hi chlai ki ka bowa hen na ti ai le custom start time a he na koi ding a hi in aban le chiwa hi entire ti chu abona video zo se a chu na logo chu watermark dinga na dai ai le anoi pen hina mi ding aban le chiwa publish na bolding a hi chi chu tu ni a hita banner le logo iti upload bola set bolding ham ti iga sai theyu hi chi chan chu hin tin aban le khat ka sai benom chu Facebook group ma chu mi tampin request nan bol ven tu a hi event nai le sang hling nom hil ta in a hin la sang khat lang min hi ta chu request hin bol ai wanga amin a phone number akum na sanrong ajit theilo wai le chun ki accept di loading no mo na sa lo de wa hi ti chu tu ni a avela request kan bol hintin hi chi to bang ho video ho ina vet nom jing wai le KUKI channel hi subscribe anake bol win lang ako ma hi chi to banga bell icon khat umentin hi chi pa chu anami lew chun video tha ahung ki upload cheng le hita chu nang hon jong aban cha tha video tha ho jo siong chu na vet jing theu hi ti chu kain seinom hin tin tu ni KUKI channel banner le logo iti upload bolding ham ti iga sei thei naw hi chan chui tan te ka ke pa e